बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 सितंबर। आज ژٔنٛدٕروار تہِ سون کلاس چھُ 8مہِ ہُنٛد سٲنۍ کِتاب چھِ کٲشُر اَتھ منٛز چھِ اَسہِ مضموٗن مخدوٗم صٲب تُہۍ کھُلٲیتو 8مہِ ہِنٛدۍ پنٕنۍ کٲشِر کِتاب اَتھ منٛز چھِ پیج نمبر 38 38 أتھۍ پیجَس پٮ۪ٹھ چھِ سون یہِ سبق. مخدوٗم صٲب آسیو تۄہہِ اَمہِ برٛونٛہہ تہِ ناو بوٗزمُت. کٔشیٖرِ ہِنٛدیو بڑیو بُزرگو منٛز اکھ خۄداے سُنٛد ٹوٹھ یِمن چھِ محبوٗب العالم تہِ وَنان سُلطانِ عارفیٖن تہِ وَنان. اَصٕل ناو چھُ یِہُنٛد حضرت شیخ حمزہ رحمتہ اللہ علیہ. مخدوٗم صٲب چھُ عام ناو یِہُنٛد سارنٕے کٲشرٮ۪ن زیٚیہِ پٮ۪ٹھٕے. 900 ہجری منٛز چھِ یِم زامٕتۍ ییٚتی کٔشیٖرِ منٛز أکِس گامَس منٛز سوپور علاقَس منٛز چھِ اکھ گام تَتھ چھِ أسۍ تُجُر وَنان. اَتہِ چھِ یِم زامٕتۍ. أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس اوس ناو عثمان تہٕ ماجہِ اوسُکھ ناو مریم. تہٕ أمۍ سُنٛد ناو تہِ اوس پنٛنہِ مٲلۍ ماجی حمزہ کوٚرمُت. تَوَے چھِ یِمن وَنان حضرت شیخ حمزہ مخدوٗم رحمتہ اللہ علیہ. أمۍ سٕے مُتعلق چھِ اَسہِ پَرو أسۍ گۄڈنیُک یہِ پیج کیٛاہ چھُ لیوٗکھمُت أمِس مُتعلق. تھٲیتو تُہۍ اَتھ پنٛنہِ کِتابہِ کُن نظر. پٮ۪ٹھٕ کَنۍ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے لیکھِتھ مخدوٗم صٲب. اَسہِ گژھِ یہِ کٲشُر تَگُن پَرُن تہِ. وۄنۍ چھِنہٕ اَسہِ پَرُن تہِ تَگان کینٛہہ لیکھُن تہِ تَگان کینٛہہ. نوٚو نوٚو چھُ سٲنِس نِصابَس منٛز کِتاب آمٕژ. پَتہٕ چھِ نۄم لفظ یَتھ منٛز گۄڈنیُکُے چھُ اعتراف، دوٚیِم چھُ تصوُف، ترٛیٚیِم چھِ شریعت، لوٚب روزُن، تیٖر اندٲزی، لوٚر روزُن. أکِس جایہِ چھُ لوٚب روزُن بیٚکِس جایہِ چھُ لوٚر روزُن. یِم لفظ وٕچھِو تُہۍ یَتھ منٛز یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ اِستعمال گٔمٕتۍ. حضرت شیخ حمزہ رحمتہ اللہ علیہ مخدوٗم چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ پایہِ بٔڑۍ ؤلی اللہ. تِمن چھِ محبوٗب العالم تہٕ سُلطانِ عارفیٖن رحمتہ اللہ علیہ تہِ وَنان. زیادٕ پَہن چھُ مخدوٗم صٲب ناوَے یاد یِوان کرنہٕ. تِم چھِ 900 ہجری منٛز زٲنگیٖر علاقہٕ کِس تُجر گامَس منٛز زامٕتۍ. زٲنگیٖر چھِ اَتی سوپرَس سۭتۍ. باب صٲبَس اوسُکھ ناو عثمان رین تہٕ ماجہِ مریم. مٲلۍ ماجہِ اوسُکھ حمزہ ناو کوٚرمُت. یِہنٛدِ خاندان منٛز چھِ پتہٕ وَتھ ناماوار سِپاہ سالار حٲکِم عٲلِم تہٕ عٲبِد ؤتھۍمٕتۍ. یعنی یِم چھِ خاندٲنی ٲسۍمٕتۍ بٔڑۍ. یِہنٛدِس خاندانَس منٛز چھِ ٲسۍمٕتۍ حٲکِم تہِ عٲلِم تہِ عٲبِد تہِ سِپاہ سالار تہِ پتہٕ پٮ۪ٹھَے. مخدوٗم صٲب رحمتہ اللہ علیہ ٲسۍ لۄکچار پٮ۪ٹھَے خۄش کلام تہٕ پٔزۍ یٲرۍ. آوارٕ شُرٮ۪ن نِش ٲسۍ لوٚب روزان. خاموشی تہٕ تنہٲیی ٲسۍ پسنٛد کران. یِم خۄداے سٕنٛدۍ نیک آسان چھِ، بُزرگ آسان چھِ، اَصٕل اِنسان آسان چھِ تِمن چھِ یِم زٕ صِفت زبردست بٔڑۍ آسان. اکھ چھِ تِم زیادٕ پانَس خاموش روزان، بیٚیہِ چھِ تِم تنہا روزان، الگ روزان. گِنٛدنَس درٛۄکنَس ٲسۍ نہٕ زیادٕ لٲرۍ. گِنٛدُن درٛۄکُن تہِ چھِنہٕ تِمن اِنسانن آسان لۄکٹہِ پٮ۪ٹھَے کِہیٖنۍ. دپان تیٖر اندٲزی تہٕ گُرۍ سوارِ ہُنٛد اوسُکھ لۄکٹہِ پانہٕ پٮ۪ٹھَے شوق. یِم ٲسۍ زٕ چیٖز پٔتمِس زمانَس منٛز عام. اکھ ٲسۍ تیٖر اندٲزی لوٗکھ ہیٚچھان کیٛازِ سامان اوس بوٚڑ یِوان یِہوٚے ماننہٕ. گُرۍ سوٲرۍ تہِ ٲسۍ ہیٚچھان کیٛازِ یِہوٚے ٲس سوارِ ہن تہِ تیز سوٲرۍ یِوان ماننہٕ. جنگن منٛز یا سفرن منٛز ٲسۍ یِمے زٕ چیٖز آسان سۭتۍ، تیٖر تہٕ بیٚیہِ گُرۍ. کم زیادٕ عربی تعلیٖم آیہِ گرسٕے منٛز پرناونہٕ. برٛونٛہہ ٲسۍ
عربی فارسی اکثر گرنے من مول موج پرناوان یہ زمان تہِ مۄکلیو وۄنۍ اتھ زمانس منٛز ٲسۍ سرینگرس منٛز 2 مشہوٗر خانقاہ خانقاہ چھِ تِمن جاین ونان ییٚتہِ لوٗکھ عبادت کران ذکر کران الگ کُن روٗزِتھ درس رٹان پننٮ۪ن بُزرگن نِش ہیٚچھان تہٕ ہیٚچھناوان اکھ اوس سلطان حسن شاہن شیخ الاسلام بابا اسماعیل کُبرَوی سُنٛد نٲو تعمیٖر کرنومُت یہِ اوس اکھ خانقاہ کٔمۍ اوس یہِ بنومُت سلطان حسن شاہ اتھ ٲسۍ خانقاہ بابا اسماعیل کُبرَوی ونان یہِ اوس پکھرٕ بل ہیوٚر وٲرِث خان نِس چہس نِش خانقاہ اوس اکہِ مذہبی درسگاہ کِنۍ تہِ استعمال سپدان حضرت مخدوٗم صٲب آے لۄکٹہِ پانے اتھ خانقاہس منٛز دٲخل کرنہٕ گوٚو مخدوٗم صٲب چھِ أتھۍ خانقاہس منٛز پرناونہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ امہِ کِس درسگاہس منٛز پوٚر تِمو أکِس ؤرۍیَس قرآنِ مجیٖد برونٛہہ ٲسۍ گۄڈٕنیتھٕے بچہِ یِوان کیٛاہ پرناونہٕ قرآنِ مجیٖد آز چھُکھ مُسلمانو یہِ تروومُت پتھ کُن توے چھِ مُصیبتن ہٕنٛدۍ شِکار تہِ فتح اللہ خۄش کھوان اوسُکھ وۄستاد یہِ چھُ یِہُنٛد وۄستاد کٕہُنٛد وۄستاد مخدوٗم صٲبُن شیخ حمزہ سُنٛد یہِ تہِ چھِ اَسہِ یاد تھاوُن تعلیٖم کتہِ پٔرٕکھ گۄڈنِچی پٔرٕکھ گرِ تمہِ پتہٕ آے اتھ خانقاہس منٛز سلطان حسن شاہ شیخ الاسلام بابا اسماعیل کُبری سٕنٛدِس اتھ خانقاہس منٛز تعلیٖم پرنہٕ خٲطرٕ اتہِ کِمو اُستادو دِژ یِمن تعلیٖم تس اوس ناو فتح اللہ خۄش کھوان امہِ پتہٕ آے حضرت مخدوٗم رحمتہ اللہ علیہ شمس چک نِس خانقاہس منٛز دٲخل کرنہٕ یہِ چھُ دوٚیِم خانقاہ اتھ اوس ناو شمس چک شمس چک سُنٛد خانقاہ اوس سرینگر جامع مسجد ہٕنٛدِس شمال مشرقہِ انٛدٕ کِس احاطس منٛز شمس چک اوس بابا اسماعیل کُبری سُنٛد عنایت سلطان حسن شاہ سُنٛد وزیٖر باقی وسلام باقی پرو صُبحس